Onisine o tātou report I mwhaina tu whaata CLO Radio Samoa walo whafunga. Ua whaalele le fia tele o le liko masina o leo New Zealand ya Richard Chambers. Ina ua ia maua whamtalanga I le toi o mai I New Zealand o suia leo ma le Northern Territory a Ausitalia. E whaatino a lato recruitment, po o ngā luenga o le whaatawana wa tua li I matamai tai leo mai le atu no ueanga I atu I Ausitalia e ngā lurue ai. Whamawina le malosi o tau mawhainga Ausitalia ina ia talia leo New Zealand a lato tau sanga ma tau mawhainga. E suia mawhawhawa I lato lo o ngā lurue to tono Aotearoa e malanga atu mo Ausitalia e au mau ma ngā lurue ai. Ma e tu sai ma reporti to tonu o le se fululua masina lava ia e o atu le fitu swuma lua ali I matamai tai leo New Zealand. No o iai ngā luenga o le whaataua nau e ngā lulue mo Ausitalia. I reporti ma le TVNZ na whaailoa ai le iai peo fuafuanga le au nanga le Northern Territory e ulufale New Zealand mo le lato po kalame. Ai ua whaalia o le taimi mua le ua tusi mai ai le au nanga I le li komsino Chambers. Whamanino e Richard Chambers o lea na tusi atu le Northern Territory a te ia e tusai ma lato fuafuanga mo po kalame. Ma o I lea na ia whailoa atu ai loa I lea I tu vai lona le fia tele ia lato fuafuanga. Tāua reporti pea ma le se lau whāsu ma le whāle o leo mai New Zealand ua malanga atu I Ausitalia to tonu le se fululua masina. Ma ua whailo o le tu o le Northern Territory lea o lo malo si ai lava la lato tamu whainga e au ina atu sui mai New Zealand nei. Ua whaamaunia mai e lua se fulu malo le malo mai le lua se fulu lua o I lato whaato a whau mai le masina o Aparila. Ua loa ia lo lato talia ai o le tamu whai mai o le au nanga mai Ausitalia. Whaalia o le toa tele lava na I oi le anga I atu I Ausitalia ona o le mawalunga o tutongi ma whaamanianga e maua I le atu no una I lo o New Zealand. E peo na whaasoa I se tasi sa avea ma leo o New Zealand ya Dion Nelson Screen. I le esesenga ua iai nei lona whaingalwenga ai le la fo I tu vai na I lo le mea sa iai I New Zealand. E ui se esesenga o soifuanga ma le mea sa iai Aotearoa ai o lona I lo wa manuia o ia ma lona ainga I le malanga atu I Ausitalia. Ma e ui se tau mawhai atu le matanga luenga o leo o New Zealand e whaatino a lato po kalame e wha o Sofia I pea le fia nofo leo I te tono Aotearoa e ua whaeilo le koma ai o le au nanga leo Ausitalia e sa ili atu pea ni sui mai New Zealand nei. Ua whamoni aloa ia mai le whaia o ngaulu o le All Blacks ia Dave Rini le vea ai o Sir Graham Henry. Masui o e whirwhilia tamata alo le au tele a le olu peleki, po o le vaenga o ta o le selecta. Ta ua le whaia o ngaulu ia Dave Rini ua tele taimi o la tartal noa ma Sir Graham e tu sai malene ia vanoa. Ma o se fianga tele leo o le mawhai o na awai mai o le ua tele fo ilona sa o le atina e o le au o le atunuu. Mo le sila fio le lia Sir Graham Henry sa avea mwhaia o ngaulu o le All Blacks. Mai le tausanga lua awhamalwhanga e mai le tausanga lua o tasi. O lea fo ina ia ia le au e manmalo i lei po le laulangi I le tausanga lua awhesfumatasi. O sa tamali I wailonga na tau mawhainga le au o le All Blacks ma lana ingo o tamata alo. Ma o se mea na ta ue rini o ni vaenga na tele I lava la whaasoa. Ta ue rini e te le lo na whaatuatuanga ma lo na talitaluina o le tamai ma le angawaa o le tamali ma o le a tele fo inisi o mea o ngā mani manatu le lei e maua mai e tusa ma le whaatautainga o le au whaapea matamata alo. Inisi o tala, ua whailo le tina o Everly le fesuisu ia e o si tete ave ai e le vaenga le ice si ana tamatine ma ua vea lea matulanga ua whaafainga tae o na whaangai oi ma whaatino vaenga uma o lana mata upu. Mo le silafio Everly wi hongi ua atua nele masina talo na tawhia e le vaenga le ice I lalo le lato vava ainga I lona toi tali watu wai I te tono a Amerika I le mea olo o au mawai. Ta ua e peri wi hongi na ave sea maila na tamo Everly maila detention center I California I le vai asa taluai ma da whaia lava e au no ma se whailoa ina I lana loia. Ma ono ia whainga na le mawai e Everly le aso ma le teimi sa tatau ai ona whailoa I malo ia mo lana mata upu. Ai whaamaunga le ice whaapea o loo iai le tamaita Everly se tasio no whanga po o se detention camp I te tono Texas.
A o le ia lia mai le whaafita o le to e maua ai o lona ingoa ma whaamaumaunga. I lungo le itu lau o le ai se masani o na mātai tua tua i le tamaitai. Pei ta ina whailoa ane i le ainga o lo tau fia le tamaitai o Everly i se no whanga o lo i le malaiwa a lele i Arizona. Ai iai fo i le tautanunga, wa ave e se fo i mai le tu. Whaalia le whanau no telo le tina ia peri. Ona na yeta ua o le whaima ave ese ai o Everly. O le awha whenga tae o na whaatino ngā luenga ila na mata upu. Ai mese o le ese ai o tu la fono o le si tete, ma le si tete. Ma le mawhai ai lava e siana tamateine o nā ngā i tu la i lumol whaamsinonga. O na e o atu le taimi e te tawai o na tu lai, wale ai foi. Wa ngā inei le ainga o le tamaitai a Everly wi hongi i le matanga luenga o le vai fafo New Zealand. Whaapele li Minster ia wawasa manai o Winston Peters. E sa ili i aise feso o Swani. A o ni whaamtalanga i tu Simon mata upu a Everly. Whaalia le matanga luenga o le vai fafo New Zealand. O loo feso ta e tupea ma le ainga. Matau mawhai e whaasoa atu i ai tu langa o iai le mata upu. Ai ua lātou tā ua ele ai so lātou malo si anga e suia pe wha lave lave i nai whai unga o whemalanga inga a isi whai ngā malo. I se tala la tamaile pepesi ai le wha mai o le hantavirus o le wali potia le toe fo i ai o au pāsese nai lunga o le MV Hondius i o lātou wā tunu. Wha mawina si lia ma le lua se fulu wā tunu e au mawai le au pāsese. I poti na mawai le taula o le vaa lau pasese po le meli le nei i le Canary Islands i le vai aso tāluai. Ina o tāo fia whaafua se ilana malanga o noa a fianga le soifua mano loina. Tāluai le pepesi o le wha mai le hantavirus i lungo le vaa. Ma ua le whai ai o ni puni fofonga ma ni ofu e pui pui ai mai le ono pepesi o le wha mai. E tō tasi se tangata kiwi na ilungo le meli o leo uwha amoania le whai malanga e se atu ma tangata au Sitalia. E tō alima ma o leo maua ai le malanga ane i Netherlands. A o le ianga i ese mai se tāsia no whanga lata ane i Perth e wha anofo e se ai i le Bullsbrook Centre for National Resilience Quarantine Facility. Whamanino le minstala soi whamaloloino au Sitalia i a Mark Butler o le a wha anofo se i leo o atu le tolva yaso po le luasu tasi yaso. Mai wha pēa o whiai ma le taimi o loo wha ailo e iloa ai a ungo le wha mai. Ia mauti noa ai le a whianga o iai lātu na malanga atu. Wha mawina foi o le ua mai o na fiso tai atu na tanga luengo soi whamaloloina New Zealand ma le tangata nuu kiwi. Ma o le a whaatoptei o masiaki ma ilo ilonga whaatulanga ina le WHO ilona tau nuu ai i lau whanua. I whaamaumonga na tamai le WHO po le World Health Organization na whaamawina ai e to tolu pasese le meli o le MV Hondius ua maaliliu mai le whaamai. Ma e to ono whaamaunia le a fia le virasi ma o lo whaano o fo e sea pea. E to atase le tamai tai wharani na whaamaunia lona a fia le hantavirus o lo tau fia le potuti ngaina po le Intensive Care Unit i se tasi o whale mai pale. Ai whamawina o isi tangata wharani e to a wha wa mai ai loilonga mo whamaunia e leo a fia. Ai peitai o lo whaanofo e sea pe i lātou nei. I Amerika e to atasi se pasese na whamaunia o lona maua le whamai ai leo wa aia ni au ngo lea virasi. O le isi pasese o lo whamawina lea a fia ai leo i se tūlanga ti ngaina o lo whaasolo pe i ai tonga fitinga. E to sa fulu ma le ono tangata anu a Amerika na avatu le tasi o whale mai tumaoti po le University of Nebraska Medical Center. E whaanofo e se ai mawhaia i ai o lātou tonga fitinga. A o le isi o ngali Amerika na avatu le Emory University Hospital mai whaapea to atasi o lo maua ni a fianga o le mai ai ele o iai se tūlanga ti ngaina. Whaalia le WHO o lo maua lalo lava le tūlanga e ono pepesi el whaama i le lautele ma ua lātou whaamawina o le nei whaamai e le pei o le COVID se funu ma le iwa. Nisi nao tātou report i mawhaina tū whātasia lau Radio Samoa mo lau whaafunga anga, whaaftai whaafunga mai, tō whaasei fua. Tasi lima i watolu amo Radio Samoa. Se mai o te au o te pātali atu o te pātali se e sau e mamau o
malo ainga awane e whangalo mai pizza o te moe i le po o te moe miti o kolinga alofa ia te oe malofa a moe moe te piu tau wha tonu oe whakapea ai ole sa olea tau lea tau tino atu pea o tino pinga mena ele ai se ao mana roma tua wina aue vanga we se mala o kea o iai se wha o sisi wha apuna ai siso ngā uniti o moe i le umu po alunga i se pulua we te musu alofa ia te oe malofa a moe moe te piu e tau wha tonu oe wha apea ai ole sa olea tau lea tau tino atu pea o tino pinga mena ele ai se ao mana roma Nopo i le tumatuma Matata lau kitara Wa solo la uva aia nga i le basa So mai nei ko wanga O vai vai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa e le ngalo moe a pea Foi le tumu tumu maa Matata lau kitara Wa solo lau whaia nga i le basa Tō mai nei o wanga O vai vai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa e le ngalo moe a pea Topa mai pele ole a o te a O lau i le basta ole ali e pule i meleke Ne i ngalo mai Samoa Si o ta ele ele Ai mana tua mai Le au pa se se Oh, I never will forget you Samoa e ngalo atu Oh, I never will forget you Samoa e ngalo atu All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakolu amo.
Alleen zijn we nog wel radio Samuel de Vang ola woli le oceantias full maleo no miru te bute ne le July lua le di fo ya woli fa malban wala so lua le ya so se full malua le di masino me lua fe lus full maleo no malo le galwe e malo fo ile on sai tutu bangal wenga pe on fe ngai malo tanto to mai le down le la so you really fo le di Vang ola woli atono le da fo wa amantana isa uni ma e tape pena wala nga yan tule piki mai le fana wa onga ile tu wa yo onga se tembe le o toi mau e mo na moli le fa malo mo fa tai le vertellinge yan te pe o de hele tong ba tanga mai le town na le la se yuri me foi stimulate ma wan tu le wa tan tong ba tai le di Vang ola woli se yuri foi le tu lai fa on suele on de forfa te si bele fionga yali an tu sa vema le programma le ganga i fo fiva se yuli fo ile tu lai ono ile fia nei ja pa wole tanto fantalo fo ile di Vang ola woli au ono pa ia le tua o tala ina lo no finagalo so se fanta faito ngalava ele ngatu tono no sila fa pe fo ia tu ma lo le talo ma lo foi e ale ono sa ele ngatu ile to mam tida ma tu lo tu mai mo li panga tono mo to malawa e fa pe foi no fanga lo to sielo o to soi fua ma lo ida fa yo dai tina foi mountain singasi ya o mai lo fa ta fanga singasi le di Vang ola woli o e to sta ye for mai ya pole da la vai fai lo wa fina ngalo fa for mai foi le pi ona masan ya ya tau tu se va noi nei for mai ma nei tau si mai for se fa ti noi le la tu nga wenga e la ngate le malo si le du lo fi tai tu nga was se le ga maruia ya mo tan tu ai ngai nei ya tu lo mau e fa pe foi ya le tau tu ai tu mo le mo ai nga lo o ta po mai e lau fanua o Samoa e va talo fan tu foi le lo tanto tu i Samoa e la ile tanto tu le lungo le tanto wala leo o le tasi ono tasi malatasi fa mo e pe ona masaniai ma lo la vea to le nga lue e ma lo foi le on sai na te le tolu i Samoa te le lue nei au ki lani e New Zealand e talo si o le nasa fa pe le ona wi antu ia na yalo fa na foi ya onga o le nei ya so lua la to yo e le o te ma foi se temi ona mai foi le o kwantalo na lua o to sang e ma tanto se entu ai le malo longa mo le fa na il mai ai o quanta lona lua e pe ona fianga yai il nei fo i vai tau o le sonna o le fai lo ma yai le malo o yai le fa mo o le a le to e fa a wina ia le mele ta o le fees free for tertiary education o le ale wingo le da me ali fonga mo ba mai le malo o le anga ia tu i luma am tantu le tau sanga fo lua fe lo fitu o ila to le o le a yai tu tonu o la tu sanga muli e so se matanta ese ya ma so se university la volesa ma fai ya ona fa bella ona o nga fuai i tu sanga muli o la tu courses ya ole a ko foi ka ko ngira varka malo makua ia la ngia onga yo ole ma fuanga fa mai e to tele ilato ele o fa nga ina le fo ia so son e pe ona tu ina mai le el fainga malo ilalo o le teitai ngā le panti le leiva ia talo ona tu lai mai nā tau sanga wa tuana yantu o longa wingala o le whamai ia e te leo le se leni lea e le o wha o ngaina ia wā le tele o whana e halua wa lua kau sanga pe koru pe ri a kone koru ai wha ma mururo o lo nowi ia matua le o wha o ngaina i le se leni le na wha a ngang mo le fo ia tau sanga muri wā le mesa i mumu o le kausanga mua o kamiki dea o ngā lea matanta ese ia pole university fo isa o ngā fua o le mela nei o le telefo ia o whana na uma o le tausanga mua ia uma le semester lo na lua ia ona whapela ia lea ona wha mulu mai ei lea onga ia onga mai maua i leo le datupi ai sa kaunga abi foi ave inisio whana lea olo o fina e le tulanga pe o ia la to wa onga foi e to tonu o le ia to no New Zealand ai ia foi tanto so le fa na ile ia to o le mo wala vedo e ha o nga fuai e le tengmene ia o nga vai ia le malo nai si le fia mo tanto lo
ia na o lau donation na foi lele male ke lo ba me fai ka usanga e koko a o le pilia o nga la toia ia o le mena ia o le alu ia tanto la fong se vanga dai la tanto wa o tu oti ia ma o nga e kalesia o le ono fa pe ia o tongia tanto pili o le kala langa e pe o na fa i lo mai foi le sonda ia wala vole no silfia tanto ma tu o lo no ia e te tau na ifana fili le leila wa lau koso le a fai ma ia e mautino o le a fai ma ia uma ona fai ia wa isi fana ia e umai fole lua kausanga wa sui fole ona mafufa e i fui fana wa talanoa wa lua tolu fatigeri ai ese fole mea alu fai ia e fa penale o langa le leo ko kusala vai kimilgi ma sola o asola sa i titi avano foi i tanto teo ia e sa ili ia tanto ngalwing o le tangile o le sa wala e ai le wai ia la fa pele o na yesuia ia le tele o isi avano fai ngalwing ai ton o le ia tonu o New Zealand ia mai si fo tonu o lala e pe ona ta o mai le ia tanto li puti o le fa i lo antu le vai ngola woli le ngantei le ua whaalia le whirangalo le fia o le komisina o leo o le matanga aluenga leo o New Zealand ona o le te leo o New Zealand o le eso e leo mai ia leo mai ngā ia ke o kouli Australia i lunga i le tu i matu i po i dale Northern Territory ma whapelea ona Tawana e ontu e ngā lurue i dai Australia for me o le tausanga de same vai today mai si tausanga i tuatu o lea ua whapelea ona CTA 20 se leo mai New Zealand e anga i antu i Australia e ngā lulu e lea i ngā luenga wha leo i Australia kuso le mele e ki ngā inga le mga ngā luenga o leo e wha o ngai ia e su e kupe a kuinga o le mele alea o le tausu e la vanisi leo ai o le ese senga e pe ona ta ua mai ia o nisi o lo fa pe mai o le makwa vala i singi o kokongi o kako leo i me leo i Australia e lengan teilia o le olanga i aso faipe o le tau o le soifuanga ia e mai se ai le vavala lata fui manisi o la to warm ainga pe amalanga antu le i Australia e mai lai le sofa mai e fitus fun male lua leo mai New Zealand ia o lewa mai alea ona fa mautu antu i dai Australia mi se leva tanto i na ile Northern Territory ia antu ai foi mai dai Brisbane ia o ni sina wanga ia nei dai Gold Coast ia o na o le tulanga le leila vol soi fuanga pe o le iai ia antu ai le male pe ia o le vai Kimberley e ka kere ko kala ngoa foi le ki nga inga fingalwe e fia i la ngalwe ia lo no inga o le makua e fia foi nai tenga lui ai afa pe foi lele sa ko kong yoki e alwa ko kong ngar wenga oki e sa fale e oki ia o la ka ko me o le am finga fa e pe o le tulanga na o le fai lo mai ia o le afo o isina va heng o le fia ile matanga wenga o leo New Zealand ina ia fa pele ona toi tau fia i tanto leo e pe ona utawina il kolisi Wellington ia mafa umai ia e o mai lo malawari ia ia le o ni sina vaenga o le so ia po le dei foi vias o leo lo i New Zealand nei ia le foi ia onga leo le tanto wafo o le tanto au le o le peleki le i o Dave Rennie ile mai ai leo le o antolana au ile playoffs o le tamu sanga la kapi o lo fai tono le turu o Japani le ia inisio alo o peleki o lo ta alo ilana au pe o na ile li o Brody Retallick ya ma le sukam teni ya Adi Severe ya o le ala e fama yo lo komala na au mole venye so just au le malanga mai tono New Zealand e fa pele o na fai inisio o na tofinga ilano o lo na pulo le o le fai onga o le o peleki New Zealand e renga tala ile o lea e tanto te fa talitat ile taimi e fai ai le filifilinga o le awala o le peleki ia ma o le lawa mai o le talo no foi le sunga le fai aonga ia Dave Rennie ile sa ave foi me fai aonga o le peleki te sanga o mavai champini mai ele o le peleki sanga o le ipo le lano langi e fa pe foi le manu ia tom finga le blues ile te le te sanga o tona yatu le li fai aonga ia Sir Graham Henry
o le sunga la ia Graham Henry o ia lea o le a avea mo se tasi o selecta o le awale o le pereki ia lono wingala o le whapea o le makua le kakaunga makua le leile whiriwhiringa o le pereki o se tala ia Richie Maunga a tonu ele a wai o ia inisi o ta longa ia mua le o le pereki Pita yane o lo yele wha moe e tauna o antu i le tua lea i le Northern Hemisphere o lea a fia antuai ma Afrika i sauti ia o wa whapelea o nā wano mai le sunga ia i fo ia Richie Maunga i te tonu o le tātou au lea le o le pereki ia o le kausunga fau le tāma sanga o le ipo laulang le tali māloi au sa tālia o lona winga o le so ia po le tausanga nei tāpina tuai mo le kākoa ia mo le nā tausanga fau ele o la tamai se taimi e afo e malosi ele li o Will Jordan e whapefo ia le li i a kapteni i a Scott Barrett o lona wing ia o flankers ia le taimi nei ele o le peleki anto ai la maltula i mai a le kangaka lea i suafa ia whainga nuku le masanka alo le tūlanga o le center o le wata alo le taimi nei le tūlanga o le open side flanker po le numero fitu ale Crusaders ia tono isi ia tangata o le la silsila ia le sunga le li whaia o ngamal pulenga le ol pereki o le i wha i loa mai ia le au nai tolus ful montupu ia a wanta penanga le ol pereki ta longa ia mai le masino iulai o le nei fo i tausanga ia o nisi na vaenga mo lo si le fia ma tātou e le tātou maftanga le nei vaenga o le wauli wha maluru watu ia o le lava o lo o ola i lesi kemilka ko ala leo ia ma o le nai toi pea tu fo i easy time o no lo whaia ia mo meo test lo whai mo meo wha tai ngā fwoi lele ala wali i lai wha lele ia le tātou pou wa mai ala ngā ruenga o le wha pupu ina o le pou man tue lua pou lai tai wa umala ngā ruenga wa ave ese mai lalo le si afo le pou langa o whaisikuai ia le temine o lo whaia wha tai ngā o le mena nai pe ma o la kua ko a le kio i lau ta vale ia malau le tio fo i le fale ia lava mai pele on sai ala tātou tano ngai hola Facebook YouTube ma le kako pengan ta whailangi ia walau wha whunganga pa fawina tani elu talo fasina leo e seta tango moa ia le vionga totoli ia tofilau Jeffrey tofilau ia mana pola le mali sinai ta penda inai sini le masina fau wa ingiau lau se fa se usu ia pe lima fo Salo ai osio uloto se me afarina ta ore ni mala na olenga ta e fasia ai pupula na iona ma Sitana sei va beta umaya se ifue o se la palabra e oli i se uo a e fa mauni ne i ave ciao i se uo ale fa maoni ne i ave ciao i le occhi ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta te musu i se uo ale fa te musu i se uo ai fa
tauma salo salo hai o si o ulo jo se me a faina ja ule ni mala na ole ngata e fasia ai kula na io na ma ja Sita ngata Sei va beta umaya se ifue oe se la pala Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Avia maua sosa Omega ka Iana lowi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Vili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Le Shine Dental, lau whaliwha inifo wha amoemoeina. Lātou te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 o noonu whawha, 2 o noonu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Eva mai pea I te radio kasi 5 I wakolu a mo Au ngā te sunga mo o he Le whea ngai ngā le tau sala wa se en mo au I lana pe a sila wha a pepe mai o mata a wha ta whai a wanga e peini me au la langa e te ngau I ai o whatu o tama Savini I mamala o au mo e ngā tama Lota loto e via Havana Tomai ale au afa o malama I anganga E momoli ai lota ngalala Oi awela ta pele pele Ole alofa moni lefta ole Talale asosi vale loto vale Ota nafta eta fe Tumai se au manga ela e iwanga ngana Tata soai ile atu vasa Se tau tai mata palau lana ba ele fau sala Atu mua e whai aile aleanga Le whea ngai ngā le tau sala wani ai ngā wha alala E sa sala wha apua o le whasa
Leki o malama sawa i le pata utala esu ena tonu wailo ufi mata oi oi awela ta pele pele ole alo famoni le ta ole ole talale asosi male loto vale Ota ota now ta fe Oia we Funa la upele Oh my so alofa Saying say Sefong malina o le punia lava ai le rivang o la woli ina wa te lus fulu mala tasi biru te o le talea o le July tolu o na awida tolu o ta totala mai au se talia e pe mai e turu o le Pasifika ya malela no langi pe o le tapena mai ele tua ya Miriama la to po mari tal sia na e tonu mala manuia I lo toa fo yo a onga ale fana o le rivang o la woli fa tali ele temi e tu wai ala tu wa onga I matuanga I tuilo I ainga olo o tapua mai e se tala fa no le o le te mana tua na sau I tua I le tausanga na sei mawai atu nei na ua taunu ui e se tasi o tama malana ta vale na yese tino maliu I tua le teli I le ofisa leo I manu kau nei o le te mana tua leanga fo isa o fainta wai le tausanga le na sei mawai atu nei I le masina leo ai fo o Januari na tula I mai ele mata upulea e peo na li potia mai le so lewa a matali ai ia taulamanga o le whaamsironga o le nei ia tama ina ua whaapelea o nanga I atu I le ofisa o leo mai e whai atu iai o lo I tua o le keli o lana tawa le setino malip ina ua whaatatope antula iai ia la matanga alwenga o leo Sala tau mawai ia le tino maliu. O siona fafine e 5 tausanga le matua. Ia, o se tala pito I silina wha noa. Ona o le tala anga o le tamasa wha pia mai. Na malanga o iei au se talia. E sa ili ai se ngā ruenga. Ma wha pele ona tā penai. Ina ia wantu wai a lona to lua masi o la fafine le 5 tausanga le matua. Pita iane la na toi fo I maile ta malo I nei, ma wha pele ona amanta ona tā pena le la tau malanga atu I Australia, e a malona to lua malona fine pita. Na vai ele ta mai le wha anga singa sea I o sio na fine.
I stasi o aso na malanga tuai e fefo I tai o I le o ngā sami fo I le ia po le matawhanga lei o I marain time. Ea, o le mela o tupu, na saule ta māloa ua a fie sa tasi o ngā sangasi. O le ngā sangasi le ta ua I le ngana peritania o le herpes. Ea, mā sa whapelea o na le ita ua I le tama. Ia lona a fia I le ngā sangasi. I lona to lua masi o nā fine. E whamaila ina ua whamai mai steini titi, o I na tonu e le mawhawhau o le tamaloa. O lea ua pisia si o nā fine ia teia. O le mela ua tupu, na i ele a fia fina anuelo nā fine, tā whawhau o le whale o le si ainga mana uo. Pei tai o le fia filawa le nā lua to le tamaloa, ma tuu le mole meo le alunga fo I le tonu alana tavale. Ia malua I lo le whale o le ainga le ana ta whao ilo nā fine, ma piki pe tusa leo le Julai van. Na mai au na piki le fine o le tamaloa maanga ia tua ilo se tasi o kāpaka. Le ilo le leia tulava e me pueata, le umina tua I nā le tavale. Wamea upu muli muli a lea fine o le tamalea na whaiane ia teia. Aua papa. Ia pefa Britania, no papa no. Ina uatanga watu le tamaloa. Ile alunga matu atu fo ilele I fōlinga o lo nā fine. Whamailo na manatu. Ele mana o iti ngā ina I lo nā fine I lea I tua I ngā sengasi. Ma ua tonu ilo na mawhauwha. O le ātango e whaafile mū I lo nā fine. E ala lea I le wha o anto le oti male maliu I āteia. Na mai au na whaialea ngā yoinga le tamaloa e wha o ele maliu I lo nā fine. Wamaina alula I ele tama whaie pule I leola I le whaonga ina leo ni maa e tatu I eilo na tini. Pei ta I ele manuia le tūlanga. Ea o nā lua I lolo le tamaloa a velan tāwale. Ia I whawhane o le ofisa o leo I manuka. Ia mai a vili I loa le tas. Mata I eile meo tupu. O tele mai loa I ei pe e ei seisi o tātou mātua e ono whaia le tūlanga whapea. Ia mai e se fwoi mawhawhanga o lea I tua I ngā tama. Ai a whai e ei se teimia o ia te oi tua I ngā mawhawhanga. O lau tau mawhai fwoi lele fo ia se whaafi tāuri ai mai se ngā sengasi. E le o iei lo malamalam. O le mkwase se ala na whai ungai te whai. O le te minei la o lo whanga so lo le whaamisidonga o le tamai tolu sifulu malevalu a tausanga lo na matua. Pei tai o le whamaila na loia. O le teimina whai ai e le tamai a ngai oinga. O le teimina o lo tau wha le tonu wailo na mawhawhang. Ia, ka ilo iei. E leo a o se fo mai o le mawhawhang. Ai o se tala pito I silina wha no noa. Ia a vea foi ma fautuanga mo I tātou mātua. Ai ei le teimi ua e le na vā ai kausi le whanga. Ia ona whaile o seisi fuafuanga. Ai awai te whapea. O lea e wha mutaina le soi fuo le whanau. Ona o le māsalo salo. Ai ina ua mai asu anga muli muli. I lea teini titi. Na wha maonia mai e fo mai. E le oa a fiesi teini titi. I le wha ma I le la vea ailon tama. Tālo whai. Wha miselanga ngole tu. Oi se talofa isi nei alualu toto e ai nio na wo leilo fo sona ina Salu tu la matua mai lei ole fana ole manu ia lena mo aso asa se ai nga ola fia ole lo faua mia Ole tofi mai le atua ole whanau Ua ofisili atu po fesa uai E tumatau memu mai To e fasili atu pelea onga E sau ole tali le ai E tu ia lo uloto Pe afa a pe a whenei Le nei tei nei titi Wale ai sona numanai Sau tua matua mai lei ole whanau Ole manu ia lena Mo aso asau
o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. O se vaaiga matua e whai mawhaamanatu o te tupe e mato e whawhangu o lo o tupe a lava iasa whai so e ofo ai pea o le loto vai lau whanau le o lo na mai le atua lolu mana i le na ini aso o lo o mua mua tau tua na matua vai le o le whanau o le manu i a le na mo aso asau se ainga o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Se ainga o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Tau tua na matua vai le o le whanau o le manu i a le na mo aso asau. Se ainga o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Ina poisa la whaira o motu te paira tua sibio polu peo te ino atu e la o la au lea o le dono e o le la au e sua maria e o le suka mai silie o te kua nei e pia i tatanu o le pane maria. Stay my darling Joe Pahoe Tini leo tia le hanoe Le ngalo na wani o papi o lote Te manatu ala umasani Te lehi le pamata ni tani e Joe Pahoe Te ala upele totasi Security, Peo ese momo afiti, se o polo momo e moe base au fate atabe. A esi kama ise mose, e se mobilito si mano mai vai, Peo ne waya o se telefone, say my darling Joe. Tini leo tia le hanoe Le ngalo na wami a papi o lote Te manatu ala umasani Te lehi le pamata ni taki e tau pahoe Te ala upele totasi Ilo au
Abatui alau me ai Pasei e malolo ai Mama koe kodua Ai soi ai te petalai Say my darling topa oi Tile o tiele nanoi Nenga lo awa mi o papi o Vai vai solo vuoi le teine le mano e le tana Ai ui le aute le kia Maula te peco a matele sia Kisa pala mena beni mana Say my darling topa oi Tini le o tiele nanoi Nenga lo awa mi o papilo Te mana tu ala umata Te lei le fama tanita ki to paoi Mi ala upele tata Suk whakamali na le peni no tia whau le dingwaing o leo li rau tue ono male awha miru te wana tā leo lei tū la e tolu. Tāna tolu re whawhunga lei e tātou tala mai le Pasifika ma le lanolangi le rei fo ia wauli o lea so lua lea so sfumba lua o le rimasi no me lua fe lua sfumba le ono. Wei tau nu e piki le whana wa onga tālo sia o le rawa paka leilo sa e sa vile vali voi lele o e u melo na lima. Vai au mama au lo mau filifili au lo mau taimane au wale whaati alia i lunga i tono lau tā vali. Ke wa e anu o ngai maanga ia lau wa ai foi mai. O lau a whai e tua. I se whai ngā whaatau ngā stangata i to tono o lau sa i le rei awo. Ia nao si na whaamara tōtu lava ia toi. Ai pūle au a whai au ngai e kele ia. Alu i eisa au kama au ke whaavai vai. Sili fale ma fau na lea a o taola Samoa e no uatulu upele tato Pa ama lolo si pea
Malo le soifua fatal fatu se whapoponga o talafou le Radio Samoa. Mo atu mai Israelu e whaitau se lau sui o le Hamas na tua ia i le whaatino ina o sori ngā tūla pono o taua i le teimina o lātou ospa iai Israelu ia o ke topa lua whelua tolu e ono whesa ngai ma le whaasalanga oti ina ua io ina ma pasia Israelu le whaatuina o se tribunal whaapitua wha le militeri e whaafue ina ia mata upu. O le tūla fono lea ua lango iai le pāremia o Israelu malana i tū, whapea fo i le toa tēra le tua ngai. Whai mai e iwa sultolu na pālota ia pāsia lea tūla fono, ma ua mai a fo i le whaitaunga lua ma le whaitaunga tolu, le prosecution law for the October massacre. O le osfa inga lea le Hamas na whasiutia i le sidia i le afe lua se lau o tangata Israelu, ma awe whaapango tā i le sidia i le lua se lau 50 o tangata Israelu. I saina ma Taiwan wa whairoi ripoti le CNN i le so, au whaawau peo nauna ia e Amerika Taiwan ina ia whaalu tupe i le tūtau le puipuinga ne i tūrai mai se os whainga saina, wa whina wana se tase o sui whaipule te tau ona whaatino le whaafea ngai o lea tūlanga. Whaititia whesanga inga ai whaatele talanoanga. Whato amai amai talanoanga ma le taitai o saina o Xi Jinping i Peking, o whaeroa i le taitai o le tuangai a Taiwan i le CNN, e le na oa o penga e whaasaunga le muwai le tunu Taiwan. Whai mai Sheng Li Wun, e le fia pei Taiwan o le isi Ukraine.
Ua whaia ia whaamtalanga le taitai o le KMT, ina ua mai a pāsia le paketi tau le puipuinga mo le atunuu, ua toe whaetitia mai ai le vai ngā tupe whasa fulu piriona, sa fuafua mo tūlanga tau le puipuinga, ma le whaatauina mai o a upenga mai a Amerika. O lo tali le toa tele le whairua inga o lo fuafua Trump ma Xi Jinping, i se teimia le o toe mamao, e le tau mate o le a lo te ai le amata upu. I Britania, ua whaapopo atu ma le whailau tusi o le malo Britania o Shabana Mahmood, i minista o le kapeneta ua wala au nei i le palemia o Keir Starmer, ia whaatulanga loa sana timetable po mo sana whaamāwaenga. Whai mai le BBC e iei le talitonunga ua wailua ina le kapeneta i le mataupule nei, ua wala uina i le anga i ese o le i palemia. Ta ua le ripoti e to ono isi whai pule le leipa ua suia ina ua o lato wala au mo le whaamalolo ina o Keir Starmer. Ta ua le BBC ua tele le maufina ngalo whaalia whaasanga le palemia e maise le tūlanga whaale tonu na iaila na pāti i whai ngā pālota sa whaia le atunu i ene langi si kotilani mo welese i le vai aso na tenei. I Australia, o tangata Australia to wha, o pāse se rungo le wao le MV Hondias, le ana pepesi ai le hantavirus, ua tā ua i lipoti le 9 News, e au whiai maleisi tangata e toa li mai, e nofo mau i Australia, o le awha nofo e sea uma i la tauia i nofoanga, sa wha o ngai le teimere COVID-19. Pai mai le minista o le soifua maloloina o Mark Butler, e ui o le leivai Rusia le taatelo na pepesi me le tangata i le tangata, e te taupeo na whaatino tūranga uma tau le puipuinga. O whaeroa lo tau wha mautu pea isi tūlanga e whaatatau i whai ngā malanga le toa lima lea, mo le awei nātu i se nofuanga e lata i Perth, e whaanofo e se ai mo le tolu wai aso. Taramuli mai Rotuma, ua whai alo i esa sauninga, e sisi na e aile fu a le atunu o Rotuma, e whaelo ngā ile whaamanatuina o le vai aso whaapitoa o la lato ngangana. Rotuma Language Week e whai alea i Porirua i Wellingtone. O le ngangana Rotuma o le rua i ngangana Pasifika lea ua whaamanatuina i le nei tausanga, o se vaenga o Port Kalamea le mtanga renga o tangata Pasifika i New Zealand. O Rotuma, o se motu pea ma le ona se lau 5 kilomita i le tu i matu i Sisifo o Suva. Ma le autu o le vaiaso i le nei tausanga i le Whapirtania, Treasure, Nurture and Teach Our Rotuman Language and Culture. Whaatawa ina lava o le ngangana whapea fo i ma le nganuu a le atunuu o Rotuma. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aso, a soifuea. Le dawa e whafunga I sau tōtongona o tātou tala mai le Pasifika ma le lalolangi le reivahenga o le awoli e pe ora funga I tātou matapirina le whalitua I a Miriama Nana toa Pomare a whaidei masia tātou tala nei le Julai tolu o la pe ora toe o tātou le Julai 5 pe ona masani ai e bonte mdei la venga nei le tātou tala o le tau mo le somala so antai mo au ki lani ma Samoa pe ora o mai le official va I tau e wala valo no fo si la fia e mo bona fa tanvantu mantua la ngate le fana wa onga le tu wa onga le difo ya woli la so lua malo to mai tio mai yo to e a mai la onga na e lu la un po le sa e no fo le fale e a le le fa mau le lo fu spa tono le tavale sui o fo onga panto no le fale poi se me ai fi da koma fa ye me onga ma so swani na fa le ku ko le fia Ole venga nei mo le tātou tala o le tau I le sofa mai ma tele de a wa mai ono yai ia nei pito no e ono palasia nei ai ni timunga savile angi mai I le tui saute sasai ole ba fana mo le ia salomo au kilani sfulu fitu tikeri ole malu I le po ana nei e se fulu tikeri ngoto le la I le lus fulu ono minute te ai le lima I le afia finei Ole vainga mo le so antai au so ne le la I le iva minute te ai le fitu I le tai au wa mai au wa ni si no fanga ma savili angi mai le tui saute I sasai Pajalo fa tui lole I le rivainga o le fiafi Samoa o lawa fitu minute te ai le fai Samoa Pajalo fa tui le malo le turu o lo maftu mai I lunga o le tatu wala leo o le tasi ono tesi mal tasi famo I Samoa
O winga o le tau au savili e whenolo le malosi o le matau polu savili mai sae o lo u fitia i pēa Samoa mai a mia au matimu ea a fiai le antero wini si o taimi. A o le tala fia e le aise la pata inga po o se fautuanga o wha malosia mo lauwhanua uma o Samoa. O le vaingala mo le soi tolu vavasaloi timu mai whenolo le mafa ai papu inisi o vaenga wha pēa wila mawhai titili ono iai. O le venga mo le aso atau o le a le leile tau se I vangarai I anai timu pupu e iai nisi o vaenga. Tulangarai peo le iai winga o le tau I le so. Ia toi foi mo le aso atau e peo rau na maile le official va I tau mo lo si le fia. Ia o tu waile a onga manga I antu matua ma le whanau I ainga o lo wha Dubai. Va talavanti ia wha le po tu iala. Before ia leu ite Selina Siosi. Witness mapusua malainga dai Brisbane Australia va before yani vaniko I dai Sini Junior Moli le lanto finga wenga malo ali ngano malo le fail fiva le dinga o le aso Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu awal suia ngila wa le kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vevela a Valo mala fa bidu chomche ai le tolo moli fa naui ainga I le ringa o le awo. Sile mana olava Ifa apele pele o ene I e machanana Enana lava lo ualofa Ifa apolonga o ebe Ete ma sola Ete fiurava e ito mai Le se file mu Ete lua fea nai Ote mana o tofo oe Fia ilo mea nai E ilo noto e Ne I e fa atanga file mai
Ona feo I lava Ele itai yo se tai mi e sulu ina I se mama Suma se ilonga ha e pasi Ola usu e na pe e te lava ono sai A ato atano no fomoi Ai ua mautino halo fai o ile oti So a faali sa o atu Lea lo famoni lea o te no fomau Ele o sa o fia tama matu Alo o fia manu malo ila o fatu E te fulava e te faali Wana olo u ata mo u pati Wa ati leina o to faali libe A uba ai atu e matangi E te fulava e te to atuli Ina ia suia ia winga faali Te to fata fa o ela u hani Be e te lila vatatari fa afita uli Baby awe keika, awanga ya fuka Ngalo olo fwe faria, mai kaika Te mao ye e masangi, asore aka masore hangi Erenga o se fia e ke mwere ngila langi Ole mafu anglenga o faria, ko winga leanga Te mao ye e masangi, asore so wai ole masa Awa a fai wipelinga o se fukausanga Ele kala ili o ke fa awau ayo anganga O makiwa, kalia akele o kupe fia Kalia le manguia, kalia le mafakia Au lea uova yaku ua leva ma e saumia Beli lo male mama, te kolo le manguia E te fiulanga e te faali Wana olo u ata mo u pati Wa ati leina o to faali libe A uba ai atu e matangi E te fiulanga e te to atuli Ina ia suia ia winga faali Te to fata fa o ela u hani Be e te la matatari fa afita uli Fokua o kia o ela ua mio ngā ia e whai ia Usa ua e whai pare busu e wha au le kilo e whasia We make a story mo excuse for le pasia Kine fulanga le kaungu me sea Ovolo maso salo se kuia lo inga Whapare male pea ore inga ngiwhai pe mo sasa Kama whakanga e pei o alau ngaka i nungo kapa E makinga ka e suenga ka se alo whai ngaka waka Kike lea pesenga ia e makua i le uo Awa o ka lai kau whalili Ai e se luka rufa whamao ia o ilo wow Yo! Na o faita o ela o pipi a olea o aleva na e sauni Wa o vila o e ua sili Wa sa o hale tanga o fili Mo I o tele te solo muli O oiolo utofi e o ile o ti Sapo
Ganga moli ai le whanau I le ainga I le rivainga o le awoli le tuai o a onga. Ina walusfulua ma le awhawiru tau tēne le July tolu mai a DJ Dave. Jai tolu mohe le mana vai fui o nisi o ngā wenga ma le tauwha mai eina o ngā wenga o le ria solua. If I'm
ia vai mai mino ori vai lo pele fongi kongi i se papovi o aula ia o ke le koe foi ka poka uma fai me i kongi wala vanga se ai fai me amoi vai la ia e follow mai ia o TikTok Facebook fangu kumwilo so so mai i tonu matonu luelue mai lue fa no no siva mai siva mai feula mai o ka so fomo vai lo manava fa me i tonu siva mai siva mai e tota mai pato na over ai le patola po ai patola tisi le mana o ai tasi la vai pato o ten mana o ai e ala mai lava i le vilo po mai e oi sai le vai te tangi si ai e tangi u te tangi tai te le mana o ai tasi la vai pato o ten mana o ai e umalo na tangi le ka ele sai lima mai lunga gongi mai lalo sa o vai awa eke va pa ai o se e vai nge i mo prepa ave a so fu si pa nge i malanga lo fuai vai de no tua ma tua e pusi ma fa ma o pole lua o si awa eke nga una as de lua lima vai se high five de wala ma nga si vai a ma i no le vai so so mai i tonu ma tonu lue mai lue fa no no siva mai siva mai feula mai o ka so fomo vai lo manava fa me i tonu siva mai siva mai so so mai i tonu ma tonu lue mai lue fa no no siva mai siva mai feula mai o ka so fomo vai lo manava fa me i tonu siva mai Vai vivendo sui fefiloi mai a DJ Dave le divine la woli te maua i dai le protection yo tara i le fefiola strole aso le sunga ya DJ Dave le big boys crew ba talo fa toi ba vele try ma tomai le divine la woli talo si yo le dau tonu malmanuia le finga malanga mai le onga ale fa na wi ai nga foi lo fa le mai da wo toi lus fulu le fa mi du te o le tale o le July fa tala fa to ai wudan tu tala mai e antonu o le Pasifika malalangi pe ona fungi dan tu mata pe dal filtua ya Maria mala la to po Mario na fa wina le o le polo kalame o le nganga i fu favor o le so Now
tonu lava e toi ai sei si fainga tele awala le fili wana lepe tia lo ualo fafa amaoni malelato tau mafai etinga letele tala atanga ale mafai talulo ualo naule atu anatesi la via mea uma aluvia oia oia solean use umalo anetausa yalevasa atonu lava etoi ai sei si fainga la 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 E malanga ngi sila no kala ya ke au eke koe fo i mai. Ama wana ko kongi vai ya so kai kasi ma eka ngela fo mai. Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye. Ako le masinga au o e Teresa wa ese love vibe. Movie ile kaya po ai li kai kai. I am reply mai ile leva ole ko wa ngale good night. Boa e winga ngai me kinga ma yolo u fai ai. Koe fo i mai ngai. Mamu elele kai faingaka ue mama wakulava uki walelela aluloa aise wasili ailo kalinga le kama fukanga uke ofo ilole alofa iyo maka Amai kai me kele if you're right. Ole mafua anga kongole likeli sanga omusu kele ai. Posta ko story nga ono maka maka ekele feel like. Fai mai nga ke pisi ai over ai kusunga nga ke online. Hey, kai fai nga ka. Ue mama wakulava. Okay, walelela. Aluloa. Wasili ailo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka. Kelisa, ofenga yelo mafofa. Kefaya kuanga yesa uvisa. Oleva nga ulele yako kakfafsa nga yesi ekala mo sa o mayako la mele kupu ile vale. Afa yo sisi o keleke ya ikaw kala sa o mai lolo
feel fa kali kali ak wai kele ang omai. Umakula walo fa na umalo si umakula u life. Ua o wilongi ekelelele. Kai fai ngaka waile fa maongi lava. Okay walele fa soy fua. Oh, I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa ia umaka. Oh, I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa ia umaka. Just think a minute. It could change. Think a minute. Neil Vanderbilt was spoiled, but he could afford to be. Starting at age 16, he had worked his way to the top and built one of the largest transportation empires in history. As one of the richest men in the world, Vanderbilt could afford to eat at an expensive restaurant called the Moon Lake Lodge, where many rich and powerful people ate. Well, back then, a new food from France that was popular among wealthy people was called French fries. One night, Vanderbilt ordered some at the Moon Lake Lodge, but the cook, George Crumb, had not yet learned how to make French fries, so he cut them too thick. Vanderbilt complained, and the waiter returned the fries to George and told him that Vanderbilt demanded he cut the potatoes much thinner. So to keep his rich customer happy, George made some more. But soon they were returned again, with the same complaint that they were still too thick. Well, by now, George the cook was angry, so he decided he would really give it to his spoiled, demanding customer. He grabbed his sharpest knife and sliced the potatoes so thin they were like paper. Next, he dipped the super thin slices into boiling fat and poured heaps of salt on them. Then George himself personally brought Vanderbilt these crisp, overcooked, oversalted potato pieces. But to his surprise, Vanderbilt liked them. In fact, George's overcooked revenge on Vanderbilt later became a popular snack sold around the world, the potato chip. So even if you get off to a bad start, don't worry. It's how you finish that counts. A successful man says, try fast, fail fast, learn fast. The great car builder Henry Ford put it this way: mistakes are simply the opportunity to start again, knowing more. Jesus can turn your frustrations and failures into success, but you must first let him take charge of your life and start living his way. Just like you can't expect a doctor to help you if you don't do what he says and take the right medicine as he's directed. So when you start doing things Jesus Christ's way, that's when he can start working everything in your life for your good, including your mistakes. Just think a minute.
So from Mali now, let's join Tayo any grace the divine or last so you know what to a valumala from Midute on the Daniel late July 5. Told one to a Polgalam now, think about it. More Emma, looking for you vying all the time to tour. To Mosesi on the farm, Ponga, he'll take me my sunny last one to how that to go near the Lofalang lay all the tour. But Talafan 29 in the Tialema to Maya, Milo Valley, Samfin now. Ja, male to telefoon is al manuele to le singa sen to in tia. Ja, tan siola mo se so swani. Ja, walo o to soi fu malo lo ina ta to filo iper ilumo tal sangolo molimelo fanga mo ainga umweni New Zealand Australia ja fa pe ai Samoa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tolu amo. O Jolo wan to ina mas to mo Samuel Dia so lua le sangana wale talafia ngai lau mai tau e po tala to tayele te misasi la vai ya lo fale to ma te tanya to lo to soifua e mo ma to la down to silfa ilu mo no e le o to no lo te pen mai sa le fionga ya le a to severe male por kala melga ngai fo faiva pe mai ata to tala mai to lo Pacifica male la lo langi le dei foi fiafi tambrina il feltua ya Miriama ala la toa po mare but we allow singa ma for fango toi already for you fiafi le selua e ngan te leo fainga malo longa male tau fa mai ina leo juta ma faiva lo filima e pe ona tofi ya lo to pa ia malo o to malo lo fan tu ya ngai Samoa pa taile ba to mai soifua le peli sulla mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia Oma Savali Valley Le Masina sei Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga
tafe mali o varsingano Olo onofo haitine matama yung alona awala lao papa Le pasina se Yesu solo Iasamo alo uatulu Se ifai mafia Iebanga atene patama Olo sisiba mapepese Matata lato nulele Auma emane ilano oleni Na oa umasia udele Wafa apea ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au maimo Ia samoa Le masina se Yesu sulu Ia samoa lo uatulu Ifai mafia niyanga Iebanga atene matama Olo osisiba hai mapepese Matata la